300k DJ Mapuri. Ah, bagaina. It's not true. I saw. Moina mjela DJ Maporis. It's 120k ane. Mga embelu uyivan. 120. Kuramba DJ Maporis. Loko ahuma askale Gauteng avuyala Limpopo 120. Loko kuri a Gauteng. Evulavule timhaka ta ku ata ni ndlela na 90,000. Maswethu. Loko ani ri Gauteng ata ni endlela 90,000 mara hi ku hila. Ene va tela ngati ariyexe. Bani endlela 120. Ene ni voni yi kahle yi reasonable ka ku ani a yena ariyexe va DJ Kabza ina vanhu va yena difference va ta va karhi va ta la. Mata xikulukumba mina lava yini la ta mi byela swin'wana vanhu vo tala a va swi twisisi. Mano lava ngo profit loko ni vitana maphorisa oro ku ta tala ku ndla yini mina ni la ku ta tsakala a diamond wa ku ya mina na lava ku tsakela ku ta i 120 DJ Maphorisa. Simple. So kuna van'wani va ngo swi nga ndla mali ya leyi nga vuyi a timbilwini ku business vhele yi tiva ku hambana nkarhi